Atala whātilo Samoa Entertainment TV, wha ingo nei po iwa ia songa lue, o se mai whaafonga ia tamua, o le nei po ia po. Na so solo lava i le taimir purkala me o le pofa ai o fifianga o le sisi ngā fu ono se fulu tua mauta o le malo ia pia. Whapena fo isa sa o le te wila masania i malaya tulisi i ta wha mauta i sasai. Ina ua moni mawina le mai ane, o le taimi whaatulanga ina ma tā pena i lava i a inga le au whai pisi nisi, sa whaatawa lātou o loa le malaya tulisi. Manga nā ai le paka i tua mauta o le malo e te ane lava le sfultasi le po na po. E le se whaaititi au a inga i mātua ma whanau, ai o le autala vau na whaau ngā ina le langi le lei o le afiafi, ai o le file mu ma le taalingolingoa ina ua tāpunia whaafiafianga, sa whaiai le el fau, i le malaya whaapitoa na fausia moa so whaapitoa whaapenei. O le tumu le ana i le el fau ana po, le whaitau wafe o le au whaalongolongo, i le konseti whaapitoa le punia lava amo le atunu lau tele, o fōlinga lava nā sā ia i le neiva ia so atoa i afiafi o whaafiafianga, peitai. I le umane o le nako ni seti ma amatai, o na lolofi atu le vaenga talavou i whalakalapu, ma pāpia i le Beach Road, e pe o le RSA, o le Millennia, ma lesi whale so so atu i sisifo. O toe fō i lava fōlinga o le tātua tunu uia pia, i taimi o sisi ngā fua sā ia i le langona mita o le Samoa, e tautu lei le taulanga i tangata. O se la sanga wa mawa e lo na toe pu e mainga i le umo le tele o tausanga ma whaasolo mai ai i tapu o le COVID, ma molo au atua i lava ma le neia so whaapitoa tā ua i tala whaasolo pito o Samoa. O le atoanga o le ono sfulu tausanga o le tātua tunu uwhato a uma lava ona sā, i le aso mulmuli o le masi na ume o le tausanga fau, ai o fia whaapitoa o le nei vai aso, e tau alunga i le tauvanga a tausala i sā ili ai se la le lei o le te wila o le lua o lua. Ai Samoa nei, e le fōlu whaatitau lea na usua i le fono al kāpeneta, po le pulenga le malo Samoa i sala whai le vai aso le nei. E pe ona sa unuala na fionga le palamia, fia me na o mimta awhai na uto e fisilngi ai la vai lana au whai ngā ruenga, whaatitau le mafua anga le fono i savai, ma mata upu na whea i le na fono. O le vana whaataltal noa ia le avanoi e whai mei se fono al kāpeneta i nei savai. Ia ai peitai o na i uma taimi tāri whea nei. A le ua pa u le rei le fuafuanga le whailunga i no le umusfulu tau sa matutotas. Ia ma fuafuai lapo kalami mo salawhai. Ia ma manatu ai lor kāpeneta taimi tonu le tāri whea nei e whai leu ko e funo le kāpeneta i salawhai ni. Me e whamu mo e whaua. Ko e whienu fontanga le tau sanga. E au ngā foi i taimi a siasia i a kāpeneta o mei sa la whaini. Te mana koe tāua le ala i peirunga ma whaimei fontanga i nisa wai. Ia ma whao ngā te tāua i taimi o mei le kāpeneta a o anisi me o fua mo sa la whai. Whao ngā i le taimi e masi uma mei e kāpeneta wai e le whapea e ele ma o mar kāpeneta i se taimi tasi banga nā i taimi o fontanga kāpeneta. Alo, yunga ma o tu tele o taimi o num si mai kāpeneta o taimi o mua tinai. I ono tala noa ina e lai fontanga nei nia tinai te tele. Waho man mea mole mote. Ioi, mai e sa oe o asesinga ia sa masani na whai o mai asesia vaina i se o le tunu, ia puani a tina e o whamatu, a whani a tina e o lo fufu. Ia pe le tate nufu e ne le taunanga i sana longu. Le tate nufu le whalfo o lupi wha. Ia o le oua o whaonga le whale ne e le ngata i lupi wha lawa ia. Ia ale wai ele ua unanga le ofisa o pania. Mo tūlanga tau whimananga ina mo tūlanga pena. E whawhaino fia i le tau mai atu se wau. Ia, o isi ai tūna whaile po mātai tūna i le whatinu au o nanga. Alemaru le? Alemaru. Ia, ai whaile e ia ngai koe ratite. Ia, mesi koe ai tū, le tau to e whawhango i a tātou ate na e o tangata tāwha mai whawhu. O tātou fua whaile nean, tātou anga. Te rele lau whanua i nei sa wai. Tūlanga o le
tisi. Ia, so se tūlanga la mole tafa o soifo ana whatamita. Te taurarona le wa i tato university. Ia, tūlanga tawa o ia, me se ia, soifo malaluina ia, soifo malatanga luenga whaasalafa me i tua ia, au nanga me se ia lava ia le ofenga luenga. O mai tausi soifo o le tūlanga o papena. Ia marisia mea o toi tau whangu mai o ngāna ue ni mawhatasi ia matanga duna soifo ngāna ma komiti o ia atina sama sangi o sawai. O ele mea tele ia le ramamango mai a le vaenga o le tunu ele whatinungo au na o ele le voeta te loe o ele ataimi ele o la vaile o whengala ia o tūwi e tau vai ngādu ue whatasi me si vaenga o le tunu o pei o tina o ele a me ser tau sino ai tūma mama soifo malo luenga whasorongo tui pui o tamiti soifo malo luenga o mea o mai e maua tu pei e whoringa mai o leo o atina e meo fufuanga mau e kapineta i tu tono le whainga whaai ko lea lima tausanga le ua le aveile tulanga ko le sense of ownership tana whanau tele e au fie la malu tele ia e pe o le awa tilenga o le o se vainga o ile whaina mai o ile whatukua manua ngausi whatasia e tangata umo le tunu ia o ile o pere o le poloketile o le miliona tala tu sai le upu foi le whapekitania o le investment o se tupe whawhengan wen o ile tu atu ili mo tangata e ngausi ai ia o lato watina e whatupe ai ala oa tausi ai o lato waina ia po le whalele ia foi o au nanga i tutonu o le atu no foi le ia ise le tele o mea ma o le mea i o tātou le tunu le titi whamuna mo i le mana ia mana o mia i le mana ia le foi le o le ngānu le whatasi foi le o aitu amatamia o aitu pōpō e le maru foi le o itu ai ngā foi fufuanga ia o le ngānu le whatasi e fionga palmi e fie me na o mimta afas fatal noanga ma le sunga na nai lave tui le tufunga mai le mtanga alwenga palmi Ile tumu le sisi ngafu ai lo tātou tunu. Ai wali potia mai le mtanga alwenga le soifua maloloina. Leo o atu le 5 ngata na test pen wha mawina masu estu ea wa PCA siamol COVID Samoa. O le numero lea e na o tangata o lo mwhaio na maua ma le stala talo mai le aso lua walu au kuso e angai mai le aso whao September, fitu aso. Mai ua si iti aila a wha io e wa fia le tātou tunu ile se 15 fe walu se lau waluiva. Mai le nei foi numero e se 15 fe fitu se lau se fulu ilatou mai le lau tele o le tunu ua pesia. Ai se lau fitu iwa o le nao fai o ilatou na fai malanga mai tono Samoa wa fia le wha mai talu mai le masino November o le lua o lua o. O wha mawina mai le mtanga rengo le soifua maloloina e toa 5 o lo wha ta o tolia ai mo le taimi nei le mautanga singa se imoto atua. O le nei li poti o lo tu wha atsia mau ili ai wha maumaunga o le wha mai mai lava le aso sufitu o mati lua o lua ina ua wha mau ni ai le pepesi atu itua i le mamalu lau tele o le tunuu. O wha mawina foi wha maumaunga mo tui pui wo mai a wha tino mo le tatu tunuu. O lo o tūlanga maua lunga taunu unga o tālonga la kapi taito fitu o le manu Samoa i Awhelika i le ipo le laulangi le taito fitu. O le aulea Samoa taito fitu lo whaia o ngai le wingi sawa i talfasol pitu le manu Samoa sulima. Le fio ngā muli anga tele Brandley maa o le kalapua malisi mai le fio anga o le tongo. I le la tauta longa mua i Awhelika na po ma le awa ukanda na malo ai le manu Samoa tolu ai i le fitu o ukanda. So ai malta longa ma Amerika le pavea ona le la. Mfato ato e maua ya leo se malo le manu Samoa mai le awa Amerika. Fast fulu ai le sulua Amerika.
Ila fa mua le ta'aloga lea ma Amelika na skoa ai e Samoa le se fululua ai i le 5 Amelika. Peitai le afa mulimoli ma Amerika na toe tatau ai e Paul Scanlon a pelu maliko ma motu o petai ma taunuu ai loa ai o le manu Samoa i le fase fulu ai se fululua ai Amelika. O le awase pania le isi to fitu o le afitau iai ma le manu Samoa ma faasolo toe loa i le ta'aloga le quarter final ma le awa fiti o le ipu au tu wa tai au. Lau Samoa Entertainment TV mai e pia mana tamua le whae ungol nei vai asos wha poponga le vai aso fau le alofo le atua ai wha soifua ia.